Impilo sesekhona. Life sesekhona. Fakumsika utheni sekhona. Life yemakhona. Impilo sesekhona. Lazama ukuthenga isilanga leze litshone. Life yemakhona. Vele igcwele ngezidore. Mamoya umadawuru lapsa sisinyana ukhona. Life sesekhona. Impilo sesekhona. Sure. Lava. Ngifuna ungifakele liyana eseyirekhode ku radio. Yale kathi ngabo ungifakele. Thina sayavela sayichina mbeni sasikwamula. 2 Yes. 11 15 Okay. 19 27 30 31. Yasikhumula. Hayi, asigide futhi mana. Yeah. Asigide futhi. Then episode 1. Episode 1. Ngiyakuthi hayi mana. Kanje mathi mali 300,000. This episode 2. Yongani yaphansi. This episode 2. Hayi neto. Like munga hayi therapy. Aba ngizibhali plans ngakayitha. Esingabele plans sisitha ngiyabona. Utsho kahle ngoba nanku iphepha lepen ye. Hayi. Kodwa phela oqala mele sikhiphe okwethuba. Yingo. I10% phela leyise kaSikwakwa enjengalesijayile ukuyikhipha eChurch. Kanti usenza ingani kwezinye imali awusayazi. Mele sikhiphe 30,000 kuphela. Ma? 30. Yazi naSikwakwa. Ungabothanda uhlanganisa into lezi manje. Yabona? Ama numbers lawo nasiwaphiwe ngamadlozi abaphansi. Kumele sithenga utshwala la sicithile phansi. Yabona? Yabona ngabathiwa sonto zamadlozi. Ngabe vile amanamazana abhaliwe ematshini lawana akaMoses. Ama 10 commandments lawa. Kuyezwakala baba. Hayi kumbi sizapha ngoba bonga ngembuzi abaphansi. Kahle uzama ukuthini naSikwakwa? Uzama ukuthini? Imbuzi. Imvuthwana leziyana. Into ezemali akuduri phela lokho. Hawu, hlonipha abaphansi man, hlonipha abaphansi. Sithenga utshwala nje kuphela. Lapho buya kuhle. Ngcono phela sibabonge ngenkomo. Uyabona liyana elelunda elenkaka. Ayizwa uthini? Uthini? Yithi inkomo sasikwamula. Ma? Manje thina siyabonga ngani? Mina phela uyabona ngifuna uthenge imota yethu liyana enhle enkulu. Phela wena busuthenga amasudu akho. Hayi sebasidelele kwanela. Vele sibabonise. I know you are talking. Akathi sikhuluma sibili. Yonke izinto lekuzozigamba lezi. Sebethiya ngethutu. Awu. Sesizile phela lo mamazana John. Right. This one. Yeah. Just put it there. Yeah. Lovely guys. Thank you. Just look so sharp. Yes, that's good. No. We are. Yeah. Thank you guys. Yeah, thank you guys. Nyabunga. Lovely. Right. One by one. Zobabulala one by one. Yeah. One by one. Yeah. One by. Ngezingatha ungasibona next. Odade. Njani? Akuthi andiboni yabona. Phakathi kwamazaza. Njani business? SakaSikwakwa. Uthi ukuthi wena thina usasiboni thina de sisebenza la khona apha ekhoneni. Sure. Ngisebenza nani mina? Kangasebenzi lani mina. Nabele ngincedisa nje uphele eceleni la. Anyway,
That's not important. Kakathekanga lokho yabona. And futhi asokumbuluza lokho. Okay, maybe ufuna ndixhawule. Hello. No rest. Uthaba kakhulu. Sisikhola ngesigodo thina. Vele ususenyanya wena. Awusafuni lokhu sikhawula lokusithinta ngoba sule mali. Usuzusikangelela phakathi kwamagogoro. Hayi, yabona matawu. Yabona amagogoro sami lawa so. Angincedise yabona. Ifuture yami is bright. And them futhi yaziyamphanda ifuture yami yazi. Angizenzi. Phumelele. Hleka mntaka moyo. Sayisakhangelela phansi kuleli khona mntaka Dawu. Ungakhulumeli phezulu. Bazakuzwa abantu uzasihlekisa ngabantu. Sho abantu bangakuzwa ukuthi wena ukhangelelwa phansi. Bethi bakukhangele bekubone uhlezi kokungumkotwana komsika wakho labana ongangophondwana lwembuzi. Sho abakuthini? Hayi, khula man. Grow up. Hayi siyavuma ke baba no rest. Hayi thina siphansi. Hayi wena uphezulu. Hayi. iChina mbini hayi liphansi. Abe vele phezulu abe vele sifuna amajazi yazi. Majazi. Ngabathi the higher you go, the cooler it becomes. Hayi khuleka kini. Okunye enza ukutshela lapha hayi kuzaphiwa lina yabona. And then kunye anti usikwakwa la ehambe lakho esikoleni nika la abangani bakhe. Eletila ngaliyafika wena no rest lapha sizadoba khona impembe lathi. Hamba sithi pur. Hayi. Liseduze sibili mamoyo. Hayi liseduze. Ngoba mina vele sengisuka phela mina la yabona. Sengisiya eCBD. Yakwazi eCBD. Awukwazi eCBD we. Ngoba laba vodisa sala siba ngabantu yabona. Ngoba mina ngikhona. Alithwala nzima shem. uNkulunkulu wami mdalo phezulu. Ezinye iziphukuphuku uzinanzelele baba. Ngoba sikhona isikhathi sokuthi uzinike imali. Esinye isikhathi sabe singakafiki sokuthi uzinike imali inkosi. Ngithemba uyezwa njalo uyazibonela lapho khona mdali. Amen. Baxolile bayazi into abayenzayo hayi siyabonga. Uzamile vele lapha senza umcimbi la. Ya. Libe lamo kokugcina yabo. Njengawo madawu sokuthi uthola ichance ukuthatha ama snaps la uyabona. Wona kuchiyane lami wena. Camera. So uzama ukuthi wena nxa usuhambila usaphenduki futhi la. Depends. But ngomgwaqo wenu hayi imoto yami ngafa nje. Impongo ubulala imoto yami into engokhoyo nje. So never. Never. Yakwazi ukuthi bengibuzelana ukuthi awusozuphenduki. Ngoba ungahamba kuyasala kuchaya umoya okunye. Futhi yena sasala kuhle kunye. Sikuthengise khona. Sure. Sure lapha. Ngiyacela ngicela ungikhandele lokugcina sure. Please. Ngikhangelana wona no rest. Wena uzwa ama results awe power mina ngahamba ngakubhejela le pen. But ama numbers azahambelana njani yabona? Ayiphina ihambelana njani? Can't you do something ukuthi bawahlanganise kube into eyi1 please ngiyacela sure. Wena ama results yawo emabhizi angahambelana lama ama results awezindawo. Hayi. Kathi vele wayungabuzanga vele lawo. Ayibene place izokumemezela phela ilona sikwakwa. Sasathi vele yiwo phela ama numbers akho nalawo. Envela nguzweli shem. Angikuzweli ngitsho la kancane la. Ngihambile hayi mamoyo. Ngihambile lapha ngahamba ngemuhle njani kulo bhudo njani. Hayi ngisiya kuba yisiyelele lapha ngisiya kuzwela ama results akho la. Hayi. Ulavu sho.
Uzwele bakithi. Angimzweli. Okwenzakale ngapha. Sicela ungakuhlanganisi lokwangale. Khangela sekhawulisa njani? Hayi, vele angimzweli ubenjani ubhuti lwa. Ngacela uzowayekela lokucela inamba semphongo kuba yiselele. Mntanami. Lathi sibukeliswe i-TV lapha sabukela simelele lawo manamba. Saze salokhuza. Saze omunye kuthiwa adaptiwe abazukulu. Matawu. Into ezincane mani lezi mani hawu. Phezu kwemali yami yonke lana esengiyisebenzile olubhize ama-adapter. Fana nxa kumele ufe wona no-rest. Sekasikwakho. Ungafunisana yekela. Yikuphani pho. Bazukulu bamamoya. Yeah. Ngingalinceda ngani lingaphathanga lamambodlela? Phuka. Sithatha imbodlela njengesivimbo sayo wena. Thina silunga ama-invitation lapho esifuna usambisele khona ebantwini. Oh. Selifuna ukuvula selifuna ukuvotela? Hayi mana izinto zepolitics le event mana esiuyenza thi. Hayi. Mzukulu kamamoya. Caca. Ukwenzela ukuthi ngithi nginxusa abantu ngikwazi ukuthi ngikhuluma ngani. Hayi yabona thina sifukenza umcimbi lapha ekhoneni. Mzukulu kamamoya. Nithi caca umcimbi wani? Awu right sifukenzela ugogo party. Oh. Umamoyo? Mayi kuyiphathi kamamoya bisa ngiyahambisa mahara fana. Ya nawo. Yabona wena lapho ngihambisa emabizweni abhare khona. Amabizo lapha lwe lapha? Okay. Labo nja labo sasikwakwa. Hayi mfana. Kusese ngumcimbi kumbe lesishaphini? Hayi wena pho ngihambisa kunjalo. Hayi. Khulumani phela. Mase ngihambisile lapha lizampatala ngani? Awu siyakunika amambodlela ayi-10 plus lepondo. Wena phela ukubhoda andivela kukuhluphi. Uhlala ubhoda phela. Liyanika amambodlela angu-10 lepondo. Libe selinika le number zikamamoya ngithi. Hayi awukokudili lo. So ufuna le number zikagogo? Anti siyancedana phela la. Right phela ukuhambisa ama-invitation la yabuya ngunika. Ukuthi ngingaqeda lapho yabuya sonika. What is true? Stra konke. Wathi ngenze njalo fana ngidle ngiyefika lapha ka1 ngidle ngithi Sekasikwakho vuka. Ngisebenzisa imali yami la. Sekasikwakho. Vuka man. Vuka man. Ngiyaphupha nje. Angicani nje ngiyaphupha. Angangazi ngiyaphupha. Ufuna ukuphupha ngelotho kumbe ufuna ukuphupha ngento ezenzakala khona phela ngalokho? Lama sakwazi. Lama ngikwazi. Lama ngikwazi. Angaveleli washiwa kathi nzenza njani. Umkhiphi ibhaji. Akume man hawu. Hello. Ini. Izindlu. Letha lapha Rulafu. Ngapha man. Mamoy. Hello? Yebo baba. Izindlu ezimbili. Wena baba wakubona ngapha ukuthi umuntu uyathenga izindlu ezimbili ngesikhathi esi1. Hayi wrong number. I-wrong number sibili. Ngiyabonga baba ukuthi ufonele i-wrong number ngesikhathi esiyiso. Bye. Bye. Hoy khathile. Now. Hello. Mamoy. Yebo baba. Ngubaba wemoto. Hayi i-wrong number. Hayi ngcengi. Akula umuntu othenga imoto la. Ibujaha lamthengi. Wena ubona ngani baba kulo muntu angathenga imoto umkhathi unje so? Hayi. Bye. Bye. Wrong number. No rest le moda. Kungumzenzana unerula. Wena. Uzenzani? Ngikadile lapha ngigada. Oh, ngifuna imali yami. Hayi. Bekhumbula ukuthi ngangafuna ukungura.
wena no rest wena. Hey no rest akuvuke esebenza la sasekuseni man ekuseni yani akuvuke la antsho udla imali yonke vuke esebenza la bengiyabengisebenzani nje wasingelanto zokuthengisa usikwakwa antsho uchile mbijana izwitsi lama chips vuka sasikwakwa akuvuke esebenza yona ufuna ukuthi abantu bethini right ngithenze into zonke 3 andandaba lakho mina lokho antsho ubusidla wethu imali khathi sifuna ungayiwini imali yona leyo antsho uyabusummilela impiko kwin usitshela ngomfazi wesibili vuka hayi manje vuka la hayi ngawu sana sami yazalila sengiyisithando khathi singoba usudla imali yonke vuka hambe sebenza ngiyamusa ngaphi umfazi wesithushu baby lo baby what's no rest ya sokuseni baba shwa uyafuna sokuseni ayivuka hayi buya man uvuke esebenza hayi sisina ungenza sana ubona ngidlala la mama ubona ka so njoba lokudliwa ke hayi sisinyana imbeji phela ungabona zani into enkulu ofiselweni esikolo asidlale phela lokho sokusele 9 more games asidlale safuni belonke lingiqila okungasobhobho ugcina sokulibhobho nisafuni sisinyana ungazenzisi la ungazenzisi sokusele 9 more games asidlale mntanami ngiyamfundisa umntwana wami nansi incwadi ivela kwani asathi ukumele umama wakho nje ifake ukuhlela phansi kumele umama wakho angithi ukubona ukuhlala esitineni nyeka Sasquacky girls. Hey, uvuka njani sihlobo segazi? hayi siyavuka mamox siyavuka baze wasiqalela ukufika hayi namhlanje mphangisile sibili hayi mengazi ukufika sibili hayi ngibonile lokukline uphangisile phela umsika sokusesilojeni akuseyikho mention wow Sasipima lesi. yena La kodwa yena ubonanga wena. Sike savelela la. Kutshintsha lamabizo kwatshintsha amabizo. Antshona ubungekho. ngizwile ujaji kade enjele sithi sokuthi asikwakigela awungizwa ithi nasasikwakigela hayi kanti vele lelo kuzeni udonetile umsika hayi ngitsho hayi yasikhona istand nje ukuthi ngisamelele ukuthi kube lento ezikwanayo yabona hayi ngabe vele uzibuyelela lokho yana kungangokwami ngoba la khona pha ubona ukuthi uyagendezela lokhu vele kuyazikwanela phansi la ngisaqwaqwa uzifakele nje kulokho okunjengokwami ungawari madawu don't worry naphela uzasikwakwa phela hayi ngizabhawunsa ngizalithola kuphela manini libona ngiyabuyela ku top sport number 1 ngiyakutshela so Udubo lekho lona oluthula amawala no rest uthandela ku computer lapho ngamilanga ucompute khona hayi ngiyakuzwa mamoyo ukuthi nje yabona nxa uthi uphila impilo yaphezulu yabona vele awumelanga uhlaliseke yabona awuhlaliseki vele total tops phezulu layo tops lokho layo wena kodwa ke baba wathi buphansi njengesaka lomuntu iweight yakhona emncane engaka ithi bu gidi kwanyikinya kumhlaba
Sekasikwakho girl. Ubaba usekasikwakho. Bakithi. Lo khalicanga impilo ephezulu baba. Lo khalingayo. Hayi sazi baba kodwa ke lazi trauma. I-depression. I-stress. Hayi lizaba strong baba. Hayi. Ngithi nje lina likwazi. Mina phela ngiyaphupha phela mina. Ngoba ngiphupha izolo ngabe liyakwazi. Hayi ngaba ayivile ngaba limbuluzele. Ngoba mina ngiphupha ivile kwenzakala nje ngiyalitshela. Baba sasikhakha la nqali phupha. Phuphani phela amanamba. Angapha amanamba kahle. Liwine. Hayi. Wena kaloku lulavu. Hayi, ende kugezile namhla keke kube kuhle phela lokho. My girl. Ruru. Right. Hey. Ruru. Kathi namhlanje Rulavu wabuya usmart kangaka awusebenzi lokusebenza. Kumbe la ubamba iloto njengo quick girl. Magogo ngiyasebenza khona. uNkulunkulu seyiphendulile imithandazo yami. Sengithola umsebenzi weklasi yami. Ngiyasuka vele mina lapha ekhoneni la. Lawe Rulavu kanti usunjani kanti? Usufana lo sikasikwakwa, sukhuma njengosasikwakwa wena. Magogo shoes ungenze njalo ngikhuluma no rest mina. Ungamfananisa la yena lo yawumana mina yakhuluma ukukhuluma. Yazi unorethela lo tiyawumana. Ngabe yawathi mphupheni so ngabe vele yangikokotela so. Wena no rest ngukhokhotela. Ngukhokhotela mina. Wena. Tambambile. I do. Izinhlanya sekhoneni. Mama Gogo, umsebenzi ongitholile. Ngithole ukuba yi-news. News Uncle. Kutheni ngiyenza ama-interviews abangani bami abayi-5 and so vele ngicabangela vele. Kodwa ngizaqala ngithatha amapikitsha kuqala. Bese kuthi nxa kuphuma lapha ku-interview kanti nguwe vele ade khuluma. Yabe suphuma ku-TV ma. I-TV yakho niyabe ikhanya even le ekhaya. Ayikhaya. Alright, ngisemasibili. Ngithatha amapikitsha. Magogo ngosiphiwe nkene. Na-rest. Hayi mana mina umsiko wami akwabi right uzangithatha kungaba right. No-rest ipikitsha kuphela. Okay, right. Hayi stand sakho ngiyasithanda. Sendele big. Wentombazana uzongithola khoneni. Ngasondinga uzongithola khoneni. Ngidinga imali nami lapha ekhoneni. Nakho ngifuna uyingithole khoneni. Ekhoneni. Wentombazana uzongithola khoneni. Ngitshone khona ngasondinga uzongithola khoneni. Okay guys. Okela kuthi Asibeni wandawo. Hello Matawu, ngapha. So mina lapha njengomzulu kagogo omdala nje. So ngizolitshela ukuthi ezi adongeke kube yiphathi computer nje. Ingele yabona abantu esihlalisana la. Hanti. Thank you. Mina nje ngami yabona ukuthi hayi usasikwakho yabona ukuthi njengomuntu adivile athi hayi khona apha vele hayi wamokuzobrama yabona. So ngizathi hayi happy birthday. Happy birthday. Sinabantu abakwazi ukuhlabela la karivele mbawo uqalisa ingoma. Nathi abazukulu bakogugu sekwanza uyiqalisa phela. Uhlabelela imbube lapha phela uyihlange imphimbela imnandi. Happy birthday to you. Happy birthday.
gogo still niyohlabela itaba kwazi uhlabe bazahlabela ha akari kuyini kahle ekhoneni wentombazana uzongithole khona like ngitshone khona masumdinga uzongithole khona vulela umsika wami ngidinga imali lami lapha ekhona khona amaphuti lapha nakho mafuna uyangithole khona waza kuthengele lapha ekhoneni lapho uyathola amakhala ekhoneni amafrozana sekhona ekhoneni zekhipha waza ekhoneni